Ukertong juga Voice of the People's Party u Dr. Ricky AJ Synkon mentakasngi arpun riu terik uleber ulawan bantep kerteng yalade naga benta ke election MP ke Bansalong haka kat kendai terik uyayong ha Shillong Parliamentary Seat ha khamat jong Returning Officer ha Deputy Commissioner Office. Hadirin beladap bantep kerteng nakaliang u Dr. Ricky ha bakran cakilat patai Khubor ula penpau ya kajing sngo scam banjob namar kajing kershan bapura jong ki Paidbah. Ulong ru kajing keno baka parti ke kentho ya kinong yalam niam bat persya ya kaketin Hindi na ki weki parti ula kentu ya kita ki parti ki ba kentho ba dewan sengap bah ya kajing keranjong ki bat mendeshu ban yalam bakla ya Paidbah. Ulong ru baki Paidbah ki Shaniah NEHU kata ui ha Jingstad jong ki Paidbah namar ka parti ka yeng halor ka nongrim jong kajing Paidbah. Ya ukertong jong ka parti lawan ban senran daki MLA jong ka parti ba kenthop ya UMLA ke Maulai uba Bright Star Marbanyang, UMLA juga Mauring Keneng Constituency uba Livingstone Karprang, but UMLA juga North Shillong Constituency ba Adelbert Nongrum rengkat kinong yalam jong ke parti. I, Dr. Ricky Andrew J. Synkon, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Dia berkata kan bahasibun yang kita kiba ong ya kebakum kita bakin ngapha ya ke kebai iba ada di kren. Indai bansu kren bansu sim ya kijing kren tang lambas ngop lut ya baru along ke ke bam skotuna ka baswelam kwa baswelam baklayu Paidbah. Doktor budan ko ye jikino mo khamtam mo candidate jo par di eksa wong way waje kimi way waje pa kipi don ye bono lor ngam don ban ong lor kita kijing kren ken parti ki baksa di BPP ki Allah kemudian ha IP stis ko sa hada ba bisa chili rek ko pila mo sa jikino manu bagi ong bagi persak kita Hindi. Oh, kita harus cuba ong atrai ke bah bagi ngap ha bagi Peit bah ya kijing kren ke jongi alor kata ke jing keno ke jongi ban su lam bakla ya kijing mut pat jong Paidbah ai ni ke jing Shaniah ingi kanong ke bar susi aka longkum ke nong yalam kan ke bagi tweet nanti ke ban yalam ke ban pensai ke ban kren ya ki nongrim ban long gajing kerku yu Paidbah panjalam yu Paidbah ban superno ni kontai kalong kundong palapi ngapai yang segatai kejubab kejonga kalong sashi por ingi dia bring la polite ke manifesto kinsa i bat ngin snapan shai ye kita ki mat rekam ke jogi makamenta ketika MP authority la menitu ingi ke jing bamla ban poi jong presiden ba Ardan nomor man ki jing lang jong pi di ba Ardan dan khamat bilam ba Ardan rehakan ni ka si ani klik mat benta umkan ti i kum ka party ngi don kini ki meetings ko fair ki bingila depan Peit lupa lam apun tayo menchwa nakalam jong party ngim don ni ka ni ong i ba Ardan ki lek tu ka meeting pendep itu ka meeting but i don hang ne ki iron ki MNA iron ki nongkit kam juga parti ingat try kalau yang kam don ru kajing don kajing bom don kajing badan kong parti ke bergajing kit ni ki ya yang terkadang kajing soto jengmut lang hang do por mengi ilang long ke parti ke berang ni kena tang kumbashi snam ni ke ba Paidbah se tu Khubor dan kham ban soto ya ki nongrim ke jongi kata kajing i jengai jongi ku parti re tamba kajing re shitom ka jongi ku parti ka ba hi ong kam ke parti tang ka ban pun ya election re ka parti ka ba kwa ban kai ka parti ka ba kwa ban pensai so Paidbah nong sok snong jongi ka ba i ke jongi pat hai tangi ya jenti mentala as dan tam i kajing kala ka ba ai ke jingker men yang ini ke parti but ya ke state ya ke jela ke jadi pemerintah di barat kuwe Dr. Ki sabai long ni kuwe bayu punya benta hi kili ki ngelam jong ki portal parti buat kili ke tong bi pon ro ki ong bai mata ko ba
Kim don ju Shaniah ya ki ni ki Paidbah kim don ju Shaniah mar ko kiron basau ke election ni mali beradab jengong ba de ko tong da re ko pak don ni bon percaya rot ni ki kena Kata ngai Paidbah makin bisa mo. Kita kali itu pihak nak aku kaya baik, memagi lembaga rakyat sebagai masih beradab, mengenai beradab. Hari kan lebih dan juga menjadi bagian lain dari kesan film. The first time aku mereka sendiri kini pun election. Party the first time kami punya MP election. But after lembaga kini social media, but lembaga meeting ke prepare kini ila lagi. Kim don kenunukan atau tim ya kecil kersan ke bengilayo lu Paidbah keleng saudong kelai pun dia tu konsult hong pe bat don kenu ke wepat ke mau biang kecil Argentin agak dengan Synkon nomor atrai ki Paidbah hi ki bagi ai ni ke kecil kersan kat semilai kata hi atrai kalau biang ba ya cek mat cepan bat ni yap ya kata Khubor. Okay, pihak mention yang berbeza bagi kita polisi yang tak Samla tentang address ya kan cuma biar kami jam tu Samla tentang mereka kini bagian kecukup bantah kini sistem di bantah ni bagi Samla ki mat ki sebagai bakhram yang berbeza dengan jam kayak gini steps yang berbeza yang nak masuk kamu tengah dalam fil ajak macam nak cuong lengkot utama. Tadi i berkiwai pat kiwan syek dega jela ke jongi. Te kadon ke balik se kadon ke balik se mangi ngim nak bunyi i. Kom kod Samla. Tak ke badon ke jela ke jongi.